Jadi gendeng digital news forum saya malam nilitum madan jadi gendeng kan bilucal ya song claim rap pet song japo tumpen nilitum labang so press meet ke pha aputhak nili tham thea prang nili jirpo tum hang sami nili in pen pachini ponpo punilian itu labang ke kan bilucal ya song Samson Teron aku ndak batal jadi gendeng apran sama mai pulo apa itu lang di bangke pusing inti kami bicara song landing road kes dak hamran district committee long lang di bangke division in charge pusing inti apa yang ku niliar wi alang di bangke kawan mili alang di bangke KSC hamran district committee long chun bang lo lang di KSC landing road atau pen senang cepong lo apen pu lang di bangke KSC long ko dak jadi bidang head branch amai pulo asik pingin nilutun KSC road home oropli KSC ropli pen cingwai pen si nilutun labang so press meet bang patu pono lasi press meet kidunan ko bangke mulang itu stame ini dan patham tulona lasi kidunan ko koputha bangke non alom kidamtan patumidik hajong non Meghalaya alom non MDC election kilik stame to bono labang so kilik aphaman dak pu dak ni tum la bes kan yang ngolo yang kitu benang cumang la kong so hal so cumang lo stame Meghalaya candidate atau parti atau stame la bes kan yang ngolo campaign wang no so pu taksi tinggi itu stame resmi mang ini nak kok lasi kopi posi lada ves kan biang lo boleh angtang ISP itu mata Meghalaya pen dak campaign kiwang ala bangke nili pen bangke mang hak asal oleh pinikar biang lo pemas council pemas sampai arjunan kok athe give and take a policy haswa polisi tong mane nampacun dah pinyani sistemnya kan biang lo pemas council atau sistemnya ni thong lo seta laswa alam thangnata lamthi ningje tonde thangnata angku pen lamthi cepek lang in summary lasi laswa give and take polisi bang pacun pamil mo taksi nili dan nake kan biang lo pemas council man sistemnya jordinan ko jongsi laswa give and take polisi apol chun lim lo pulutang te lakeni litum kan bicara dia song pen laki laso laki litum cekroi don tek lapen la regional committee udo laso committee sitame dak a member do dak la local litum IM binateran kita dulu lapen song taksi abijit ko hetsing rong par alang litum sitame laso committee long do haso committee long sitame alang litum sita Citrunang ko bangsi nilitum kan bicara song pen bangke cuning bilo lapen give and take polisi bangke mentune ta kroidun tek the lapen give and take polisi bangke nilitum kan bicara song hain pen bangke komentune ta kroidun tek the lapen kiwangilang istame nona sonjong si do bom pulote sudah stame kacisong stame tengpon joget aja lasi aputhak akaprek alam thi bang le thila non malom la
so campaign ke bang so rally ke bang so meeting nang ke posik ini lo so press meet nang ke phapon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai Dr. Tuliram Mohan sitame ke damtan baru sitame kanunji akhong son akan itu nong je give and take policy ke itu tak cedong untuk ke lapen Karbi Anglong along lege Meghalaya pan kipi bangke inci sita pithe alang di sitame alam cak tu sitame labang solam cak sitame pini Ami ke teklong bangke la solam cak bangke la solam thi bangke lam tak sonsi mandal la si jong si alang di ta ahok ahak si kan nje lo pulte pinia pi polo ke joy bangke la ba alang di a prajin pen la so kujen pen si la so give and take tak mate la so Meghalaya pen da campaign ke bang tak bangke alang di sitame kuci alang ko bangsi dilihin dan bangke cuma itu loh. Jadi kendai hawa along office along itu tong sekot pen tak bilu cari asong fi ini tu mendak citong heo por kang se por ke bang pe citong por itu man heo bilo lalu bangso presbit kopi bosri ini tu tong sekot pen di panang kang te nolong patumi di badu sitame news media long sampai telang lo non Meghalaya long kamu ini tuh presiden KSA Hamre district SSC fiction list manager pon lo ni list manager pon tuh po non Meghalaya long MDC mate member of district council election kili Japan latun disik cedang bom nang lo labang so kutha ini tuh dak jasmen pet Nambah sarkia, Amri konstitusi habar lagi Meghalaya pen border cilai. Nok adim lo, akan apran pen kita milik labang so adim ke sensitif, mate very sensitive place besi. Unang kok ati aja dalam ki kita milik pen ke nang klan, pen kita mendan pen pi kang bulan ki pen iklan kita mendan kita milik lo. Pasal tak kasenun patumi diklat pasal kita Meghalaya pen camping dan Karbi Anglong jurisdiction jasmet pet West Karbi Anglong district jurisdiction kaparluan dim se camping ke bang ke nilitum cikar deke lapen ke nilitum mahin pen jasmet pet honthi bebe mate nilitum kiran Karbi Anglong termos council lo nilitum asar Dr. Tuliram Hans Karbi aku pen jipan lo give and take polisi bang ini tuh jika ini bahak lo, setane jika ini alam orang menjitot oma nanti aku arloan lo pengen ke, jika ini arloma, lapan ini tuh aju itu, adi ada semepet, akan dilihat sama dah semepet pisir mula ber kan, banikas lapan kongres kan, akan dilihat lo, labang su akan dilihat ke lagi kapian roman musido, pasal tak si halak kaprek NPP pen sistem campaign ke wan kongres pen sistem campaign dah wan. Perutan tenon itu pini benar. Nai na main konstitusi lo mon kita bom itu kecing hon agi hai pi NDC EM kena terang pi do bom lo ki bom lo. Las bangsa konstitusi lo si putar Amerika konstitusi lo si pahini lo ko Westland Hills along kan nai na main konstitusi bang kita hak benda. Mesti pun Karbi Anglong sampai dengan mereka silong bahagian dah sampai teglong. Las ini tu jasmen pet Karbi Anglong atau mus council panuman itu ni ke adim anam bali pen kopi kusonma dah labang suwa non pini campaign utah kan halak kita kiting pen jasmen pet ku Westland Hill district election commission dan ku West Karbi Anglong district election commission pen cingki citan pen kopi kuson kiklen lima pu sebagai inisiatif and ponson pen itu Karbi Charlie asong pen bangke akhir rupi akhir ini tu Karbi Charlie asong pen dat kiklen pun
estimate adai lagi kami mau kata mas council tu mana masih tu. Lapan kini tu tak jadi kini awal orang cuma orang penangan tu orang home kiap dak doji lapan aku pollution sudah me suri produk doji. Terus sudah bangsu cuma orang anutin sudah me utarai dia bang. Bagi kita sini lo pindah malam kita lo kita bertangan kan kami tu nak kita sini lo utarai dia bang ini tempat yang long api. Terus bang suruh utarai di kopi posida la beden kumana fila lo tak ini jadi nang kopo. Jadi election pentai tin kita me itu kan biang long election long ke tapi vote masih bencong sih. Lapen development ang kita sudah me latum to isi sosal kunangan lo sudah me itu lah modal itu arau ano man ke development man ke no man ke abelang ko kita sudah me lasi betang kar biar orang cuma orang kita me betang awal betang jurisdiction orang sebelum bukan de development sudah me abisi ko ya bang ke border orang masih pangceng lagi anu de latum administrative convenience sama makinan so kulo kan de latum sudah me lakum buat pun masih mata nono bang kita bukan di pangkri bi sampai itu tekan long masih labang so kita bang pabjin pen kalau mas council cari pon kai doktor tu dalam sudah me initiative and bonangko lapen ke jin tu lada non election kakilatun ji la panika selaban ini la suwa candidate pancitan me unasonte pacibidro de segi mehima masih itu mata pon ate alang lidah kita pukes kabe long district kan side alang lidah awatar tu segi cipahai hilang se amri tu yang sila puhai de kulon pe itu nine amri constituency long esmet pet boda ki de dun karbi long esmet pet kelmi lapen ke mpoilum lapen ke wanbung lahaya karbi arah tu musum sedia jima yang si election hai de lo kulon te Meghalaya President Hill District along Baroto ya sebentar dan konstitusi along dengan kok dengan te sudah sedia jima non pen lay dum karya long terus council system lam si mereka kecil kecil tanah klempon ko sini dum karya itu jadi sopan namanya juni ngilo ente nang litum ala non malam mukro Baroto constituency pen ke thordo natum penang anon lom do de sang se campaign ke bang labang so puta ke khang ni panang letum kes e ahin ben ko pilo nang letum mai step ke deng pop pena pini pena bang bang la abang ke batumi sedang me ahok lo batum campaign wang lo laber arong lo si mai meeting sedang me padlo pen karbi lo cari asong pen jenglok dak amreng border committee pen ahok cing rumah mai pen social organization pendak media pun sudah berdulu, asal langsung camping kita orang ada je pada bangkit, penang kapori bangkit dulu kami lucu dia soal sendiri hang dulu, apa yang non pinap pini kencing lo, itu ni kencing lo, non kita ni ni sebenarnya election, jin tu kilik jujeti ke bangkit, ini tu kami lucu dia soal kencing lo, lapor komiti kencing lo bangkit cerok tok maksudnya itu bangkit, tak durumpo, lah jin tu lah jurisdiction kepurian cuma orang kencing lo kedua ala itu kan kita memang di mana itu mereka cekan dengan baik itu kami misalnya sahih dan baik kami mau election tu sampai ni tu kipudun jalan kita belajar kalau dah ke sampai itu council lo sampai bangsa sampai dah election member terdulu Asinom ti masana kaksi itu dah kami mau kan jauh si election itu mana itu tanam sepati itu sampai itu kalau cari sampai dah kakam hidun ji adi malu sampai nona bangke kami mau jurisdiction arlosi Meghalaya pen election ini turun ji bangke itu kalau itu cari sampai bangke kalau itu sekarang tan nilis sampai dah dulu tomorrow untuk sampai dah jirilas kor atau jirilas kor tapu alam itu sampai MLA election sampai nili dah laga sebelum jawab pasti alam itu mati film kongso ini baiknya sih jauh-jauh sampai pada nilu tu malam dong head ke tu sampai dah don thomket don pikir baga bukan ke awardar se tak 100 bar the kopo tak
te la na mune ratum dak gu job je pulutan te isikan panar kamata kasar sason alam tumta lason pulutan te alam tum ke refugee son se naman ko te ke dak motor sa de pulute alam tum ke dak amune kali lo te asi lason pulutan te karbingom KCC mate dak tanmas konsilong ke ke bingatum mustame ke damtang stame lason akisung ba theglong lo sanya lam itu bang inisiatif cian di lason si theglong lo lasi lason pulutan te kibang jilang long non kibang jilang lilo non recently non laso akisung ba non cicang nang bom ba thege public atum ke pini chibong do ereng cipasada lancho do sta problem ke solving ke arlengi the mate ke dingun si problem ba ke solving mate akam bange claim ni laso posi pini nutum da Karbilucar ya som probably ayat konseko langsung presiden kan akan kau polisi immediate langsung problem apa kapacun dapat yang mati kisah dapat yang konsi karbingom ke tinggi tum konstanya ambil tum karbilucar ya som dan jening dulu. Ente nang letum la pini pen abla suluk sodaga hot Karbianglong administrative pen thangnat nonanta thangnata site ke denga belang nang letum Karbianglong administrative atau nang letum hin pen kopilo pacini yang tum. Laki jauh si alam itu alam so Mrs. Pidia kan kita yang si klaim kita bom lah kalau tadi yang itu karbilucar ya som pen sami soda pen cisong pangko